عادي اروح بالبلطو اول يوم علاج طبيعي. بص، انا في بدايه ما دخلت الكليه كان عندي مشكله دايما مع الناس بقى، اللي وانا رايح وانا جاي يقول لي يا دكتور، الدكتور راح، الدكتور جاي. يا جدعان انا لسه في سنه اولى، لسه ما خدتش حتى اول سيكشن. بس بعد كده ادركت ان لا، انت لو انت بتحب الحاجه دي وبتفتخر بيها، لا افتخر بيها. عايز تلبس بالطو البس بالطو، عايز تروح اول يوم بالسكراب روح بالسكراب، مفيش اي مشكله. افتخر ان انت بتدرس الطب وان انت ان شاء الله هتبقى دكتور، مفيش اي مشاكل. ف عايز تروح بالبالطو روح، عايز تبص، عايز تغير البايو بتاعك وتكتب دكتور، غير البايو واكتب دكتور، انبسط افرح. يعني الحاجه اللي بتحسسك او بتبسطك او الكينونه اللي انت عايز تبقى عليها، ابقى عليها. لو انت عايز الناس تقول لك يا دكتور، قول له من فضلك قول لي يا دكتور، مفيش اي مشكله. دي حاجه انت تفتخر بيها، فاهمني؟ ومن الذوق ان انت، من الذوق يعني ان انت لما تيجي تنده على حد او تكلم حد، كلمه بالطريقه اللي هو يحبها، يا استاذ فلان، يا باشمهندس فلان، يا دكتور فلان. مش عشان احنا بقى نعنصر على بعض وانا اعلى منك او كده، لا انا بحب كده. انا انا حابب شغلي ومفتخر بيه. واحد مثلا ضابط تقول له يا كابتن او او اي حاجه، ما اعرفش انتوا بتقولوا ايه للضباط، بس هو بيحب كده، كينونته كده، فاهمني؟ بس من نوع الاحترام، مش من نوع الفوقيه. بس ربنا يوفقكم.